bahwa ada 4 unit motor yang datang ke Tunas Auction nih. Nah, alhamdulillah sekarang udah datang nih. Yang tadi ya, 4 unit tadi ya. Itulah. Nah, no, man, I still go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Halo Kak, balik lagi di channel YouTube ya Tunas Auction. Kali ini saya mau kasih info nih, kalau di Tunas Auction ada support baru untuk event lelang motor. Ada apa aja? Ada Yamaha NMAX, kemudian ada Honda Beat, ada Yamaha Gear, dan ada Honda Beat. Nah, mumpung ada Bang Anjas nih, kita tanya-tanya langsung untuk kondisi unitnya. Halo Bang Anjas. halo. Bang, mau nanya-nanya dong. Boleh. Nah, kalau untuk support unit terbaru motornya ini kondisi apa Bang? Oh, kita Kira-kira. dapat info dari pusat bahwa ada 4 unit motor yang datang ke Tunas Auction nih. Nah, alhamdulillah sekarang udah datang nih. Yang tadi ya, 4 unit tadi ya. Itulah. Nah, kita akan double check nih Lang untuk sekarang Lang. Oke, siap ya. Oke, Bang Anjas selanjutnya kita cek lagi stok-stok yang lainnya untuk event lelang motor di Tunas Auction. Ikutin aku. Oke Kak, ini adalah stok-stok unit motor yang akan dilelangkan di event lelang Tunas Auction. Nah, untuk lebih jelasnya, Kakak bisa cek langsung ke websitenya Tunas Auction, yaitu di https://tunasauction.tunasuk.com atau melalui aplikasi Tunas Auction yang sudah tersedia di iOS dan juga di Android. Oke, untuk kakak-kakak jangan lupa untuk di subscribe, di komen, di like, dan di follow akun sosial media Tunas Auction, terutama YouTube-nya Tunas Auction. Sekian info dari saya, terima kasih. Oke kakak-kakak, itu saja untuk spill unit-unit motor untuk event lelang di Tunas Auction. Jangan lupa untuk di subscribe, di komen, di like, dan di share akun sosial medianya Tunas Auction. Sekian info dari saya, terima kasih. No, man, I still go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.